Salana or Prophet 1 di fifi. Now Prophet 1. Some papa say who na me vision and God say who the odi Ghana bro. Prophet 1 yan papa say who na me vision who Ghana do obey Ghana here say kan who say san kofi anu mu gina we. Wo mu ya wudifo. Wo mu na maka na ahwiase. Esiedu nkatia di jeje run se china miswa. Ghana nye yeda. This wo mu ya Ghana nye yeda. Ghana bibi papa bi atimi mam. Iko de ba no obotugu. Kachirawo. Nyami papa for so papa petting koso petting koso mo kan say petting koso edo se we yes we eda petting koso eda mu a timi ka chese yankuni pa prophet 1 want timi antunfo now prophet 1 be dina say wo be condemn akufo ado a wano Kristo woni mu na prophet 1 what do you want to tell me? A Christo for Mussority Akufado. Munya Christo for Munya would differ. Christo Nibia Sority Akufado. We your man before because a Kufado Yamitimu and Kraku to a credit at Moncasa. Said the idea Kufado, that's what you're now. Now, who suffers over Casatiana? Who suffers over condemn the government? What are you talking about? Now, what do you want Kufado Mubu? The Akufado Yamagana for also for Wobetimaya. Ya de Ghana sound sa obedi ebone because three more thing asori sika kakra kwa wantimi afa moye ya de Ghana sika nyina ma wona obetimi dere mutiera mekayo asori sika wasofo antimi afa moye atimi afa mo asorofo ni ya de Ghana sika ne hye nsa ya de Ghana tas ne Ghana sika ko bobo sa hye nsa e de na ba ma Ghana ha mesi Ghana asofofo wa be kasa ti Akufo-Addo he mi tonyame wo de wa di aduro bi a wo Cote d'Ivoire wo Benin ya be kan wasem ye nsuro because bi a be wu preko mo me kan kore so wo pa so nyame ti mu a ka wo so ti Akufo-Addo abanta because ni da so bi abo bi mu eni da so bi abajanka bi mu eni da so bi aba oyeni ba bi mu enso enya 14 sorry da mu tua collection tua tax na so de ne sofo kasa ti Akufo-Addo abanta no yeni to nyame beye nene konkro ma rade no akotua tat wo de amfa mo kwasa sam free Ghana won sore wo na me chima ka o ma sore dem wa wan twa asada no sofo beka se me pia frigate na be se ma bona sumu asore dem won na bona sonu na sumu no ko Ghana sofo fo no na mo pene kre na mo ti Ghana wo se asofo fo no your politics en kwasia politics na mo ye sa politics na mo Ghana mutie because mu muti Ghana sky hu dia ko abrochire eya mu musa because wo wa man chacho kwate asoro abrochire mu musa Pentecost Methodist assemblies mu musa san sori no mu wo abrochire no so mu ntua tatia mu musa mu sa wo mu ntua tasia Ghana asori be na tua tasia aba bia so obaje mutas because mo be ka che ma sori ma se mamu nkoto aba ma no enti asori ma no so jimi o metiew onim se tas na aja fi wo sofo no sa tas na aba ni ba bibia ma no aba ni di ba bibia ma kro no na mo tio na mo condemn aba no mapa na mo de mo ditem yere ne mo ma mo joy chere ya smart o ya smart ya se si atie ya be tie kan Japan asense ekoti osofo bi o mi tonyame mi metie kan Japan ya me sofo Akufo-Addo ya me sofo ba omia ya me prophet ba omia wa ya Allah ba omia ya Allah ba omia ya Allah Allahu akbar ba omia ya Allah sini se makotie wo sofo ko ba omia kiri nipa ho ba omia wa kiri nipa ho ba omia wa kiri nipa ho Akufo-Addo wa kiri Ghana fo ho wo jase etimumi kan kwancham na munya dia moto ya no wo dia prophet 1 me ba cha fa cham pa wo fa cham prophet 1 say na dia ma bia jabet prophet me nka boni bia nkyerɛw enza sofu chief na mdi na tem kakra sofu chief na mdi na tem kakra sofu chief dia ofata say me fire wo dia say sofu chief dia wa ya we onyiri sa na now do krankra bi di na tem ha prophet 1 dia mitimi kasa nchen wanyiri ni fie wani mu cause
ese di waja ne unani ese edinini because we na we family leader we lead family lead church and the prophet wa dey meet me kasenta na ba so chief we are you to ya won kanya sasem dey obaje odo we are you to ya won timi dey obaje odo so chief chale wa beti no fashion nyansa na o duru bia ma yesre ma duru bi so wo chimi do kache we dey hwe maya no asori no hwe nkofo ire ha ko so ke kase o chafu chief Ghana wo di so for chia oba bia pani bia bedi no wo di so for chia oba bia pani bia bedi no o kase ni so for chi down wo di so for chia obi yire kura no de no ba wo timi sa ade yi enkan fa ho na so wo ma ne fa ho nye ko ade na efe ade na akono wo ti ase etimu mu di so for chi munya bibia free ema free sika free wo be jina so be so kasa free me man kasa free me braste wo make kama jina chirawo krache wo daka papa munu chasa wo yeni pasene me for asam so ya mu bi etimi kate ani akeke adwene be ye twa ba bi ese kakọ ba bi ese kakọ ya me papa dwo mama me kasa ntia ne da me papa ese edukatia ba na ka mu na so o mu na edi Ghana bro awo ba jina na ne twa picture nti wo pa chese wo ntimi kana asem wo ba chese o party we do ma ba hume na wo ya hwan party na begu ntidi ai Ghana fo brentu uru hwe ye ntra ma munye yesa o ene ku fado ma me se nyanka ne enwisi anya nda so mo me yanko ya next video ni eno de ana fire na wo ha mo me ni ayi ye ba panko na oni de ene na wie ha na yan fire next video mra or for say video no next video we so say petting course sorry there and a video na